wiki igire thiru mathai ni marehire ng'ombe cia guku na hindi marehire ng'ombe cia guku ni twageririe kumariria matigaturiithirie migunda no maikara thiku igire makiambiria kuingiria ng'ombe migunda na kumanagia na hau ona ni marengete thigingi yakwa mugunda na makaingiria kiria ng'ombe mugunda mbembe-ini riu kiria mareka maratuthumbura tondu maretera tuhumira migunda thaa imwe thaa igire makaingiria ng'ombe migunda utuku makarithia kinya mbembe nie ni mathukitie makiria ikaigana rimwe cia mugunda kuria kurai na nyeki yakwa ya gutwe ya ng'ombe ciakwa na kuria kurandikaga andu aingi tondu ndirakoragwo na atimia makiria 50 maratua nyeki ikamariha no riu gutiri kindu matigitie oro naki tukorwo tukirimira ng'ombe cia gutwira nyeki tukoha tukaiga tari hi riu tutire kindu oro naki na nikio rona turathumbuka u tondu nyeki turakoretwo tumihaririirie niga tukorwo tukirenga ihinda-ini riri gutari na mbura riu koguo twina thina tondu na rutia wira itu othe ni tumarugamitie wira tutina wira turahota kuruta tukakosa mahali ya kulisha kwa hiyo ndio maana tunaona tunazuia ng'ombe hapa Sasa hizi tuko na wiki moja huku na tunaanza kuhangaika juu ya nyasi. Sasa tunatafuta kwingine pa kuelekea. Tunataka kuhakikisha kwamba hatuna matatizo kati ya wananchi wetu na wale wanakuja kutafuta malisho ya ng'ombe. Tafadhali yule mtu anayejua kwamba anafikiria hapa kuna nyasi, ajue hatuna nyasi, yaanze kutafuta nyasi kwingine. Kwa sababu sehemu hii ni ya wakulima.